السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قٲتھن ماجن ام دریاوی جہلمن واو یور گھر نیران مہراز اور لاش واپس یہ دگ زانن تم ماج یمن پنن کرہن مازن دریاو بٹھن پہ پیوان انتظار کر چانہ دربار پرارن اچھی امانت ات آبس حوال پروردگار کر تتھ آبس حکم دین یہ پن امانت واپس پروردگار دین واپس پروردگار دین واپس پروردگار دین واپس پروردگار یہ پڑھ یونس علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بٹھس لوگتن لاگتن یہ سون گوبر تہ بٹھس پروردگار لاگتن یہ سون گوبر بٹھس اے ابراہیم صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نارس گلزار کرن والے رب کر تہ سٲنِس نارس تہ گلزار کر تہ سٲنِس نارس تہ گلزار چانہ دربار منگن ول چانہ دربار زار پار کرن ول ثہ ات معاملس اندر سارنی ہند حال زانن یمس مل سند حال تہ زانن اس چانہ دربار ونکن صبح پہ رات پہ اشارن پروردگار